نرخی آواهی الباجار حسکی برژه که مزن داکتیه لگوری بازرگان آواهیان بازار آواهی راوستیایه. سال کو چند مهنه از دفرمه ما يقارب تقريبا شي بينجا شيست عقار الجمع يازميش ويا فروتاني را يك نهاتي فروتان بس اجارات برنه كري برنه رهنيات برنه درن لانه ملتي سريكانيه بارتيفر ملتي كوبانيه بارتيفر ملتي عفريني تيفر وضعي كري ورهنيات برا بس بيع وشري وضعيها كوك تنيا حركه كوك شلل عام تشيويه بریاد 2019 تفگرا آواکرینی لحسکی پرگش بو. بیره تفگرا کرین و فروتنی اکتیو بو. نها تفگرا آواکرینی پوش بویه و نرخ آواهیان 5 صدی داکتیه برانبری سالین بری. عبري فترة كالفير بها وحاتب خازة يعني قلكي بها بو وانا اولو سكنية لانه ايه سريكاني هاتن وايه ديري هاتن هريوان هابون دكرين بناية كامل دكري ايه سي طبقة 4 طبقة او عرض دكري ليه دكرن د بازار خانیان ده خوستکا فروتنی زیده و کرین پرکیمه کوجبری و کریزا آوا و خوارن سدمن سرکنه یا وی روشی هجرة ومبالغ يعني يرو شخص اقدر كبناوي حياة بقي اوروبا ندبني 20000 دولار تكلف يعني ايش بازده حزار حياة 20000 دولار فملت مجبور بو بفروشه ويعقار ياخذ بفروشه ويشمكي يعني عقار بفروشه ولا ياخذ درخه وايك تشكي هبه حتى قلاكي خذ درنخ براكي خذ درنخ هناك بريها بوش خور اشتي جبو وضعي معيشي كار جمع نماي سفك بوي بجار كيري طبعا غلاء معيشي يقول تبينن عالمي ومنطقه ما يعني منطقتنا مستقره وضعنا مستقره حسکی یک جمزنترین باجارن هرمین کردین سوریه و بازار وید دمکی ده پر اکتیو بود. ده انجام کریزا آوا و خوارنش سال 2019 ده و پیلن کوجبری اولهی باجر تفگرا کرین و فرودن ده بازارن آواهی ده پوش بویه. زانا عمر دنگ امریکا حسکی